Mbara University kusinga St Paul's Vocational Secondary School biyanje ati yagira mu kuteganisibwa kwana nuko ko basinga n'ubwo bushato harubusha. Twazanaje okusinzira okutuzanda nimwebaze tubasize kuzana games ibiri emwe tugizande na Basco that is Rwanda Secondary School kandi endisha twagizana na Gen Z Volleyball Club and tubase kusinga zombi and out of the 3 games tine points 3 Arana bahori kumutendeki wa St Paul's yagira ngo bari basinga cyo cyaba maramani ngo abo kubogu n'umurundo rwabo kubanza kuzo mu league aho bizire kwihamo bo kugungu babase kwembeka timu rije kuzana mu zamashomero ga senior. Twamara kusingwa timu ya Must ya Mbara University of Science and Technology abweshonga kugira ngo bone batukizaho akabo bagire hare konka timu teriyone kora kubi abana ntubareta kunuya n'ekigendero cyo kugira ngo bafune exposure. Omundijo mizana squad X ya Gutra Amazon Volleyball Club n'ubwo bushato harubusha. Empakeze bembirwa ba Squawks hamwe na Gen St Kagwa.